Munchang shanga INP Mizo channel subscribers tele kan channel te min ngai hlut saka min ngai thla sakshin tu te zong chibai le vek ule vo in hi April ni somni paruk ni lai ni ani a international news le politics ngai nom tak kan ngai thla hole don ani ama sabera chuan Pakistan Army Chief China azin thule sipain Pakistan Sawrkar an paihthla theireng ani chungchang kan ngai thla don ani April ni somni panga khan Pakistan Army Chief General Asim Munir chuan Beijing athenga nili chung chamin Pakistan le China in defense lama in leichin na thuk zok an nei theinan Beijing official te ador kwal don ani General Asim Munir hian November thla khan General Kamar Javed Bajwa athaka Army Chief ani nu hian chumli ngot ramdanga azin chuak ta der mai January thla khan Saudi Arabia le UAE alo tlo to boka anua United Kingdom atlo to boka chumi nuwa UAE atlo non le a tuna China tlo le in poisapuk tur zonga zinkwal te po a ang lek ani Pakistan Army Chief te hian appointment anlak achanga thakhat chungin China an tlo masaber china Pakistan economic crisis le twal chung politics boina chi shang awangin General Asim Munir hian China atlo lok thei lo zok ani International Monetary Fund chuan Pakistan Sawrkar chu rampona aleiba te khailak lova arul chunzom theinan US dollar billion ruk sum ngai to thwai turin ashatir ani Saudi Arabia le UAE chuan US dollar billion thum an puk tir phal to a adang billion thum puk tur zonga jin chuak ni tabering alang Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan Army Chief in Pakistan sumhar satna sukyang tura Pakistan chian chate ador chu asiat pui thu April khabul khan alo soito Pakistan tana sun pechin ramte chu China Saudi Arabia le UAE te chau hi anni a Saudi le UAE in anti thei tok an peto a China lo chu hanbei seile tur an nei to lo ani Pakistan Prime Minister Louis Shahid Khakan Abasi chuan thungai venhlo tak soi chuakin Pakistan military in Sawrkar an paithak theireng thu asoi Abasi chuan soizelin tunlaya Pakistan din mun hi akhirin ahar sa hle a tun angrenga economic crisis le politics boina hi kanla tok ngai lo Pakistan hun liam to a khan engemo boina a omhlekin Pakistan Army a inrol ngal zela ma se tun ma a kan boina le tuna kan boina hi tekhin chi po anilo tuna kan boina hi rit tak ani chuwangin martial law hi athleng theirenga Pakistan political shwai tu ten an thunun theilo chuan sipain thuneina alale mei thei ani ati Pakistan Muslim League Nawaz Trishwai Pakistan Sawrkar le Pakistan institution poimo tak judiciary chu anin king meka Shehbaz Sharif Sawrkar chuan Pakistan Chief Justice Umar Ata Bandial thuneina hu saktumin Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 an siama chuwangin Sawrkar le judiciary chu anin king meka chuti lain opposition party Prime Minister Louis Imran Khan a hoten buaina an siam ve renga economic crisis wangin wantlang nunna abuai boka Pakistan Sawrkar din munhi achiang talo hle Pakistan hi kumsom sari panga a upa ani ve to a amero chu kumsom thum pasari aya tam sipain thuneina an kengko to a Army Chief General Asim Munir hi awak chhuak tamboka Sawrkar paithla khi atum thut theibok achan chu mipui than Sawrkarin engma ati thei silova martial law ahnai te hle ni in Prime Minister Louis Shahid Khakan Abasi chuan the dawn interview a asoi neto el thei tu win Brics alliance hauzela khovel ram tam takin China le Russia an bel mek Brics ram te chu Brazil, Russia, India, China le South Africa te ani a Brics hi sumdon na thiladin nima se United States thruishwai neto in lulin lutuk awangin West ram thlop du lo ram ten China le Russia thruishwai Brics le Shanghai Cooperation Organization huangalu antum ta ani June ni le ni thum khian South Africa khopui Cape Town na Brics summit an nei dona he huna hian Brics huang zau dan tur le member tharlak lu dan tur an soi ho don ni in South African Ambassador Anil Suklal chuan asoi Anil Suklal chuan Brics zomdu dan ang taka dil na siam ram som pathum an ommek thule dil na po siam shan lau an zomdu thu asoya soi ram paruk an ommek thu asoya Brics expansion kan soi ho masapot anga
huang zau kan du chuan akal mang turte kan soi ho le don ani ati kumsang ni som ni pani khan China chu Brics chairman ani a chairman chung khan Brics huang zau turin na satakin ma ala a China malak na wang ani nge yang tuna hian ram som pakwa zet chuan Brics som an tumta ani Brics hi economic le market alliance ani na in economy ang zonga chu chuan khowela polian ber pani na ani meka member dang an senglu zel phei chuan neto din hun po angong theidona G7 te phei chu engwal an ni talo Brics le SCO hi tunge ding chuak zok don ti ero ala shat lova heng pol pani a India din mun ero China a in aniam hle a Brics le SCO alen po le India in amelma avul lian ti na ani mai Brics expansion hi China in adu hle a India hi chuan a thlop lu tuklaw tin Brazil le South Africa po India ang bokin hlau thon an neya China in a tho puiramte aseng lu zel chuan Brics hi China in a thunun 5 vek an hlau thonga tuna po hian China gross domestic product hi Brics member ram palite GDP in asang zoka China in Brics hi athunun sa to shim ani chuwangin June summit hi borak akhir ru hle June summit a hian Brics foreign minister 10 an tel thei tur thu an confirm vek to kumsang ni paruk khan Bric din ani a kumsang ni som khan South Africa an laluta Brics ti a thak ani Brics member ni du ram som pakwa te hi China in adu du a cheibol thei deuh vek ani Saudi Arabia le Iran po antela India tan Brics expansion hi mani lu chunga mailing chek ang ani hlau the Kim Jong-un na zuk tur mezal anshal awangin British American company chu US dollar zaruk som thum pakwa million choi tura shem ani North Korea in nuclear test ane masak ber chum kumsang ni paruk achang khan United Nations swan a sanction chana North Korea hian missile le ral thuam dangte ate chunzom zel awangin sanction chu shang atwar bel zela United States European Union Japan le South Korea te po in an sanction ve bok ani Amero chu British American Tobacco chuan kumsang ni pasari achanga sangni som pasari thleng khan North Korea an shek na dan chu alo palzut charchara atopa shemna antwar don ta ani BAT company how to check boss swan until ti swala a in chhir hle thu apuang US Sawrkar Department pani Department of Justice le Treasury Department Office noya Foreign Assets Control 10 BAT company lakathu boy an thelu chu April ni somni panga nimin khan ngai to ani in thuthluk na an siam theita ani British American Tobacco BAT hi khoyele zuk le muam chi siam tu company lian ber ta jinga mi ani a United Kingdom a pheichuan company lian top 10 jinga lang pha ve ngat ani Unsecret products zinga lang sardeu te chu Lucky Strike Dunhill le Pall Mall te ani BAT company in sumdon na an kalpui theinan hian US Department of Justice le Office of Foreign Assets Control ten agreement an siama BAT kalpeng pakhat Singapore omten inrem na a hian ming an ziak ani United States Department of Justice swan BAT hian North Korea a sumdon na an kalpui theinan minbum ani ti in an pu North Korea lalpa Kim Jong-un hi mezal tel lava om theilaw ni in khovela zuk le muam company chaber BAT product clear alo zu chin ani kumsang ni somni pani po khan United States swan UN Security Council a rotna athlena North Korea rama waihlo le akai noi shal khap arota ma se Russia le China in veto power mangin US rotna hi an paithak sak ani US Department of Justice Assistant Attorney General Matthew Osland chuan BAT thubuai hi North Korea sanction chungchanga dan palzut te shemna lian ber ani ati BAT company lian Kim Jong-un azuk tur vai hlau North Korea rama thonlu hi an lo tumru ve hle a sanction dan shereng chungin pehel dan zongin company dang an tho puya an product chuan Kim Jong-un a hnen a thleng phak reng ani kumsang ni pasari le sang ni som pasari chung khan BAT thopui company chuan North Korea achangin vaihlo shal naman US dollar million zali som ni pariat an lalut hetianga BAT in North Korea rama sumdon na akalpui theinan hian North Korean banker Sim Hyun Sop Chinese mi kin kwaming le hanlin lin te chu roman na siam tu anni US Sawrkar chuan heng mi pathum te luman hi asiam hala Sim Hyun Sop man ani theinan
information rin tlak pe thei te chu US dollar million nga pek ani anga tin Chinese mi pahni te man an ni theina na information nei te chu US dollar nuai nga pek an tiam bok US sanction laka an him theinan heng mi pathum te hian North Korea sarkar tan vai hlo an leya document dik lo siamin US bank te bum an lo tum ani heng an thil ti atang hian North Korea sarkar le military chuan US dollar million zasari zet sum alo thok chuak ve bok Kim Jong Un hian khothang ram te shek na hi angai thu tak lo hle a amazing ngai nat ber zu chungin missile attacks pap meya spy satellite po attacks le thwai arin om ani khati zong kha tun chuma kan ngai thak thei te chu ani le ta a atop thenga ming ngai thak sak thina wangin lom thu kan se